Ostati ili otići u drugu državu? Večito je pitanje. Da li je tamo negdje bolje? Ne znam. Ima toliko država na ovom svijetu, ja zaista ne znam gdje je najbolje. Ali s druge strane, živimo ovaj život samo jednom. Probajte nove stvari, uvijek se možete vratiti odakle ste. Ja stvarno ne razumijem zašto tolika buka oko toga. Ćao svima, moje ime je Jovana i danas odgovaram na najčešća pitanja u vezi mog preseljenja u Španiju. Nisam očekivala toliko pregleda na prošlom videu, iskreno, ali nije mi bilo dobro od nekih komentara. I to nema veze sa Srbijom. Takve komentare imate svuda. Hejtera uvijek ima i uvijek će ih biti, nažalost, gdje god da živite. Ali pokušavam uvijek da se fokusiram na one dobre ljude i dobre komentare i one kojima sve ovo što ja radim znači. Prirodno je da obratimo više pažnje na negativnost jer nas je to štitilo u prošlosti. Prije ćete obratiti pažnju na lava koji ide ka vama nego na onaj prelep cvijet ispred vas. Jer ako se zabledete u cvijet, doslovno nećete preživjeti. To vam je ukratko zašto je naš mozak programiran da se više veže za loše stvari. Ali, hajde da pokušamo aktivno da ga reprogramiramo jer ne živimo više u divljini. Kako sam dobila vizu za Španiju? Prvi korak je provjeriti na koji način sve može da se dobije u odnosu na ono čime se bavite i koji pasoš imate. Tako sam ja došla do Digital Nomad vize koja je relativno nova, mislim da postoji možda 3 godine unazad i morate da ispunite odgovarajuće uslove. Posao treba da vam bude online i to znači da ili ste samozaposleni, odnosno imate svoju kompaniju ili radite za neku drugu kompaniju. Iznos mjesečne zarade treba da bude minimum 2800 evra i za svakog člana porodice se povećava. Za muža ili ženu to je dodatnih tipa, ja mislim, 1000 evra. Njima je minimalna valjda plata 1200 evra, a za ovu vizu traže 200% od toga. Svakako vam ostavljam link u opisu da vidite detaljnije. Uslov je da ne radite sa španskim klijentima i kad dobijete vizu ne smete da radite sa španskim klijentima. Također, ako radite samo sa fizičkim licima, to može biti problem. Dakle, treba da imate ili svoj DO u Srbiji koji se bavi nečim online, ili da imate paušalnu firmu, ali morate sa nekom drugom firmom da sarađujete. Naprimjer, ne možete da budete profesor engleskog, da radite sa fizičkim licima i tako podnosite zahtjev za vizu. Ali ako kao profesor dajete usluge nekim drugim kompanijama, onda to može. Ovo je najveći problem i baš je bez veze što su im takvi uslovi, ali tako je kako je. Ako imate DOO, odnosno kompaniju, onda ste u boljem položaju jer ta vaša kompanija može da vama služi kao klijent. Ako ste paušalac, onda to ne može. Pošto ja imam nesrećni srpski, ne evropski pasoš, ovo je bila moja opcija. Firma mora da vam bude stara godinu dana minimum, isto tako i firma sa kojom sarađujete. I morate da dokažete da sa tom nekom kompanijom sarađujete posljednja 3 mjeseca. Kažem, ako imate DOO, vaša sama kompanija će da služi kao klijent za vas. Tako da samo je potrebno da vaš DOO zarađuje taj neki iznos. Ako ste paušalac, onda to nije moguće, onda vam treba neka druga kompanija. Ako imate EU pasoš, procedura je mnogo jednostavnija. Mislim da se samo otvara autonomno ovdje, to je kao neki, ajde kažem, paušal u Srbiji i uslovi nisu ovako suludi ovi ogromni iznosi kao za Digital Nomad vizu. Mislim, Portugal je još gori što se tiče tih brojki. Znači, vi sa EU pasošima ne morate da brinete zaista ako želite da živite bilo gdje u Evropi, vama je put dosta lakši. Ko podnosi za vizu? Ja sam izabrala da to bude advokat i ne znam, ja ne bih savjetovala da ulazite sami u taj proces, a pogotovo ako ne želite da rizikujete. Ja sam kontaktirala 3 advokata, 2 su bila španska, 3 je bila naša advokatica, Milica, ona živi u Madridu i naša je žena, sve mi je mnogo lepše i lakše objasnila i zato sam ja ipak se odlučila za nju. Advokat će vas skuplje izaći, ali ja zaista nisam imala mentalne snage, niti vremena da sama prolazim kroz sve te papire. U krajnjem slučaju vi možete probati bez advokata sami, pa ako ne uspete onda angažite advokata. Gdje se to podnosi viza? Ja sam podnela iz Španije, došla sam specijalno na 5 dana u Španiji, kako bi u tom trenutku advokatica podnela zahtjev. Nije trebalo moje lično prisustvo, ali je bilo potrebno da budem na teritoriji Španije, bilo gdje. Razlog za ovo je što se u tom slučaju dobija viza na 3 godine, a ako podnosite u ambasadi u Srbiji, dobijate je na godinu dana. Prije nego što nastavimo dalje, primijetila sam da dosta vas gleda ovaj sadržaj, a još nisu zapratili kanal. Ako vam informacije na ovom kanalu služe, sviđa vam se moj rad i želite da me podržite, stisnite subscribe, ostavite like na videu jer vas ne košta ništa, a na taj način video dolazi do većeg broja ljudi. Koji su to potrebni papiri? Treba vam pasoš, logično, privatno zdravstveno osiguranje u Španiji, dokaz da posjedujete dovoljno financijskih sredstava, što će reći neki izvod sa vašeg bilo kog privatnog računa, ugovor sa tom kompanijom s kojom sarađujete, izvod iz APR-a za vašu
i za kompaniju sa kojom sarađujete i apostili na te izvode. Apostili se stavljaju na sva dokumenta koja su izdata od strane države u sudu, u onom mjestu gdje su ti papiri izdati. Onda treba diploma, apostil na diplomu. Fakture i dokaz iz banke da ste primali taj određeni iznos od neke kompanije sa kojom sarađujete, CV, potvrda o neosuđivanosti. To su najkrupnije stvari otprilike koje treba da pripremite, ali kažem, moj savjet je da idete preko advokata. Kada se nabave svi ovi papiri i na ove određene se stavi taj apostil, onda se ovi papiri šalju na prevod. Opet, meni je moja advokatica preporučila odmah i prevodioca. Ne može bilo koji prevodioc, nego onaj koji ima ovlašćenje za tako nešto. To su obično neki naši ljudi ovdje koji žive i rade u Španiji. Kada sam sakupila sve papire i prevela, sve sam slala elektronski, što je super, ali onda sam samo morala direktnim letom za Španiju da budem na teritoriji Španije kada smo podnosili zahtjev za vizu. Prije nego što je ona to podnela, taj zahtjev, sredila mi je otvaranje računa u Španiji. Pre ikakve vize, samo sa pasošem, i tada sam uzela i privatno zdravstveno osiguranje. To je bio još jedan od uslova za vizu. Nakon predaje, 20 radnih dana je rok da odgovore na zahtjev, iako ne odgovore stupa na snagu pozitivno ćutanje administracije, što automatski znači da ste dobili vizu. Meni su 5 dana pre isteka tog roka tražili dodatne papire. Zezali su me, na primjer, što mi nisu na granici u Mađarskoj na nekom putovanju pre par mjeseci udarili pečat, pa je ispalo kao da sam prekoračila onih 90 dana u Schengen zoni. Pa sam morala to da pravdam. Kada ulazite na teritoriju Španije da podnesete vizu, ne smete da prekoračite te dane u Schengen zoni, znači mora da vam ostane bar 5 do 10 dana. Oni to računaju kao 180 dana unazad. Znači, od ovog trenutka brojite koliko dana ste bili na teritoriji EU u posljednjih 180 dana i to ne sme da bude više od 90 dana. Sreća, povredila sam rame negdje usred svega toga, pa sam imala taj dokaz da sam ja ipak bila u Srbiji, da nisam prekoračila tih 90 dana. Sve se dešava sa razlogom. Ko bi rekao da će povreda ramena za tako nešto da znači? Dostavili smo svu neophodnu dokumentaciju i možda je prošlo 2 dana od toga i odobrili su, ali bilo je kritično kad se setim. To se, na primjer, moja advokatici nikad nije desilo da traže dodatnu dokumentaciju, ali kaže da su izgleda pooštrili kriterijume jer dosta ljudi dolazi tako ovdje i vidjeli su možda neke mane toga kako su to sve postavili, pa sad malo zezaju. Uglavnom, prođe dobro za mene, ali bilo je čupavo. I kaže advokatica da se možda zadesilo da na mom predmetu prosto radi neki službenik koji jednostavno hoće da zeza. Naravno, ja sam večiti baksuz, pa sam morala i kroz taj srez da prođem. Opet kažem, vi sa EU pasošem niste svesni koliko ste srećni i koliko su vam vrata sveta otvorenija nego nama sa srpskim pasošem. Evo, Lav se slaže. Koliko sve ovo košta? Zavisi da li radite bez advokata, sa advokatom, ali mogu otprilike da vam kažem da advokat uzima između nekih 1000 i 2000 evra, da kažem, zavisi od koje usluge sve ponudi. Moja je bila stvarno full. Nije to samo viza, nego sam dobila stvarno precizno uputstvo na otvaranje računa u banci i tako dalje. Ali tek kad dođete u Španiju, dalje sledi papirologija, znači nije samo viza, nju je i najlakše dobiti. Taksa za podnošenje vize je oko 70 evra, a svi papiri koliko koštaju ne mogu tačno da se setim, ali znam da je jedan apostil oko 2500 dinara, a ja sam ih imala 4, ja mislim. Prevod ugrubo svih papira je oko 500 evra, znači sve možda ide oko 2000 do 2500 evra. Ako radite bez advokata, naravno će to biti mnogo manje, ali iskreno ja bih opet radila sa advokatom. Ne bih stvarno taj proces prolazila sama. Ne znam da li sam nešto omašila, ali ako baš budete željeli da pričam o novim procedurama kad sam ovdje došla, nakon što se dobije viza, pošto ih ima, napravit ću video. Jer kad sam došla ovdje tek je onda krenula zezancija oko papira. Jedna mala napomena, u svoj toj zezanci i dostavljanju novih dokumenata, ja sam imala sreće oko jedne stvari, a to je stan. Mogu reći da je to isto najteži deo ovdje, pogotovo ako imate kućne ljubimce, tako da sam tu imala ogromnu sreću, ja baksuz. Našla sam stan prije nego što sam dobila vizu i ne znam da li se to uopšte nekome desilo. Ako budem pravila još jedan video o svemu ovome, mislim da će to definitivno da bude posljednji video što se tiče mog preseljenja, ali svakako vi odlučujete, tako da pišite komentare i postavljajte pitanja, pa ćemo vidjeti da li ćemo napraviti još neki video na ovu temu. To je to, narode, vidimo se u sljedećem videu. Šta radiš ti? Vitlaš imaginarne stvari, Lave. Ne razumem te.